E ngā mau ngā whakarongo hau e ngā wai tārai whenua, nau mai tahuti mai rā ki te Ao Māori. Kua whakaungia e te Premier i muatata mai i te weherua pō a te 27 o Āperira, heke aia Aotearoa ki te taumata ohiti tuatoru. A kōkua ke nei tātou ka whakawhiti atu kia Heta Gardner, he oi tuatahi ake, toko whitu atu anō ngā tāngata kua pāngia e te mate urutā, toko rua kua tūpono pāngia. Nō reira ko tahi mano e whārau e whātekau te tōpūtanga tūroro. Te kau mā whā ngā tāngata kai rō hohipera, toko toru kai te wāhanga whā omo, toko rua rātau e taumahana. E iwarau e whitu te kau mā whā ngā tāngata kua whakamaui ake i te mate. Ka mutu ko tahi rau e 24 Nauri Māori, e 60 ngā uri Pasifika kua pāngia. E 3 mano e 81 ngā tāngata i whakamātauhia. Ina nahi nei. Nā, hei tērā wiki heke aia Aotearoa ki te taumata ohiti tuatoru, ki reira noho ai mō ngā wiki e rua. Ko i nā tā te Premier i tēnei rā, aha kua te hunga e ihiahia kia whakaroa hia ke te wā noho here, me ērā i whakarite kia heke ki te taumata tuatoru hai te wenerei e tū mai nei, te āhua nei kua ngata te hiahia o ngā taha e rua. Nō reira i tika rā nei te whakatau, hei tā Simon Bridges, e he. Mō te roa ngāke kia whakawhiti atu kia Heta Gardner e tū mai ana ki te whare pāremata i tēnei wā e heta he aha tāu ki te whakapuakanga. Tēnā koe Wikitoria, kia ora mai tātou e te iwi ko tāku te āhua nei kua whai wāhia ki te tūranga takawaenga i tēnei rā. Ko te katoa o te whenua pia wērai pū kanakana ana ki wā rātou paua ka whakaata, rorohiko rānei, waia rānei, aha ke atu, ki te mātaki, ki te whakarongo, ki te whakatau a te Pirimia, mena rānei, ka heke tātou ki te taumata tuatoru. Ko tāna, ka whakatārewatia mo te wiki ko tahi. He āhuatanga tēnei i whakapaitia e whakaata Māori i tēnei rā, a ko tētahi o ngā take, he hiahia no te kāwanatanga kia kaua tātou e heke ki te taumata tuatoru, i mua i te hararei whakanui tukumaharatanga ki wā tātou hoia. Ana i te whakamāramatanga a te Pirimia. New Zealand will move out of Alert Level 4 lockdown at 11:59 p.m. on Monday, April 27, 1 week from today. We will then hold at Alert Level 3 for 2 weeks before reviewing how we are tracking again and making further decisions at Cabinet on the 11th of May. In making this decision, Cabinet discussed in depth all of the data that we have shared with all of you daily. We looked at the gains we have made in our results, but also our systems. We considered that the longer we are in lockdown, the less likely it is we will need to go back. And from a health perspective, this week testing will continue, including giving ongoing public confidence that we are reaching isolated, rural, Māori and Pacific communities. Contact tracing will be bolstered even further, and we'll continue to use the best evidence, advice and modelling we have to make daily decisions to serve New Zealanders. A tēnā e te iwi koia ranga whakamāramatanga a te kāwanatanga. Engari kia huri ki te rātu taha o te whare ki te āpiti hana ko tā te Party Act. Hika mā kua omake te hoiho kua makereke ngā hua ki te taha ohanga kua tūreiti rawa tā te kāwanatanga a ta aro ki te puta i te taumata tuawhā. A he wāhi hoki i te anga pēra ngā whakaaro o te kaiarahi o Nāhinara, a Simon Bridges. My worry is that a further week is a case of the medicine potentially being worse than the cure. The harm of lockdown, that is, being greater than actually coming out of it. And I think in our health system of the cancer treatments and screening, that isn't happening. The elective surgeries that can't happen. The dentist treatments and the various other procedures from GPs that aren't able to happen, before we even get to actually the stresses and the mental health issues that there will be. And that's even before we get to the many thousands actually of businesses and their workers who, as lockdown and then level 3 continues for longer, will languish on the dole queue. A tēnā e te iwi ki te kōpani iwi nei kōrero ko te tikanga ia kia heke tātou ki te taumata tuatoru hei tērā wiki ka rua wiki tātou
ki taua taumata rā. Engari, ko tā te pirimia i tēnei rā, ka hui te kāhui minita he kotahi wiki i mua i taua rā, te rā ka whakapaetia ka wehe, ki te whakatau mena rā nei ka whakaroatia, taua wā Wikitoria. He te gādna tēnā koe i ena whakamāramatanga. Ka haere tonu tā te tari prihi mana mahitahi ki ngā tari ka wanatanga me ngā hapori ki te tiaki i ngā whānau i te taumata tuawhā. Koe rā te karere a te tari prihi mana i ngā kua nei, e mea ana ka kaha ki te atonu tia rātau ki ngā rohe putanua i te motu. Mō te roa ngāke o tēnei take kia whakawhiti atu tātou kia Kereama Rights. Kereama, ka nui ke atu ngā wāhi tiro i ngā rohe? Wikitoria e ai ki ngā pirihimana kaore e rere ke ake i ngā āhuatanga i ngā tikanga. Ko whakatakotoria i ngā wiki e rua, ko taha ake nei ka pūtoru tia, tonu tia te rahi o ngā pirihimana e kitea ana i te taki wā ka mutu kei te ūtonu rātau ki tēnei mea ki te whakaako i ngā whānau me te mātauranga i runga i te ngākau māhaki. Hoi anō, tēnā tētahi pāpa i roto i te rohe o Waikato, e whakahau ana i a rātau kia ki te aroha ahakoa ngā āhuatanga o te wā, nā runga i tētahi āhuatanga, tētahi riri i pupu ake i tētahi checkpoint i roto o Waikato i te wikena o te aranga, i āwangawanga ai ia ki te oranga o tana tamāhine, kua roa e pakanga ana ki te mate pukupuku. Korima wiki te whānau Forbes e noho tapu ana. You know, the stakes are quite a bit higher for us, so, you know, life or death. I nā hoki kātoru taua mānihera rāua ko tana makau ko Moana, e pakanga ana i te mate pukupuku i pā ki tā rāua tamāhine kia ka iulani e rima tau te pakeke. So my girl, having gone through chemo, she's got respiratory issues, quite major issues, and she's immunocompromised from the chemo. Engari no te wikena o te aranga a mānihera me wana tamariki toko toru, ka puta ki te hoko pātiti ki tētahi pāmu. Nā wai ka tū ki tētahi aukati pirihimana I whatawhata. Drove up, had my kids in the back. The lady was like, put your window down. I was like, no. And I started to tell her why I wasn't comfortable. Any germs entering the car, you know, in our little safe haven. So that's why I didn't want to wind down the window. Engari kaore te pirihimana I whakai, kātahi ka pahū I tōna mirumiru. So she just comes straight up to my door, grabbed my door handle, opened my door up. And I was a bit shocked, a bit surprised. Just slammed my door back shut and let off a few expletives. Hei tā mānihera I tohe rātau ko ngā pirihimana toko rua, ahakoa I te mutunga I tuku a rātau kia haere, I tūtonu ngā pihi ki te aro kore o rāua. See, I had planned this trip to not even encounter anyone. You know, drop the hay off in the paddock, get home. So the fact that I had to come across these people already was a concern in my head. Because, and I explained to them, you put my life at risk, it puts my girl's life at risk. And that's death. Ka noho tapu tonu a mānihera me tōna whānau, nā runga I ngā tini mō reareatanga, engari he kupu aki wāna ki ngā pirihimana e takahi tonu ana I te nuku o te whenua. Just to ask the police to be conscious that in our community we have those vulnerable people that they're going to encounter, and that to have protocols that can protect people. O tia ke I whakapātu mātou ki te tari pirihimana mo tēnei take, e tāria tonu tia ana tētahi urupare. Wikitoria, hei āpiti atu ki tērā I kōrero au ki a wali haumaha te komihana pirihimana tuarua I te ahi pōnei. Hei tāna kaore anō rātau kia whakatau mehe mea ka aukati hia ngā checkpoints pirihimana ka heke ana ki te taumata tuatoru hei te wiki e tū mai nei. Engari I kōrero hau ki ngā māngai o Ngāti Porou me te whānau apanui ka tū tonu wera aukati aiwi ki roto o te tai rāwhiti. Ahakoa heke ana ki te taumata tuatoru nā runga I tō rātau tūtakarere wā me te hia kia tiaki nā tonu tia o rātau rohe, engari e wānanga hia ana ki te heke anō ki te taumata tuarua, ka pēhea rātau haere ake nei, Wikitoria. Kereama, ka nui te mihi ki a koe I ēnā whakamāramatanga, tēnā koe.